Rede internet nebe avaria onde dificultava serviço sistema digitalização. Vice-chefe bancada PLP, deputado Francisco de Vasconcelho, relata assunto nebe jornalista Sira e a Parlamento Nacional quinta-feira lorontol nulo fulang março tinangne. Além de deputado Nedehang, a rede internet nebe avaria, causa ba sistema pré-pago eletricidade, inclui atendimento ATM mosla dia koto. How would be okay? So say kalau telepon presiden pada TL, ni até também dia dapat list saya sistema internet, rede internet per problema. Jadi sih agora hadiah hela, tambah sih dia hancur. Quando rede internet mak problema mana ni sistema sih ni digitalisasi sih ni halusa, ni connect halusa. Jadi sih ni problema principal maka. Aku sudah tambah porque ia amnia baru sih awalnya populasi sih forma parte antian parte. Tambah ni internet mah problema. Ni problema ni hulu ni internet. Laos baca. Exatamente. Iremos ver se kau dia quando hari irane be operador be fornecer be internet ni lah dia trocannya. Dah rumah mus basic. Siridian tambah itu sosa. Saya ni hari quando be abu-abu kalau hantar kami tambah kita kan sosa de tiro se be saya ni kalau. Rusia mania. Tapi tanya proper tanya rakyat lain kata ni. Kau ini problema macam ni. Nebe ini causa be internet be problema internet mak ni dificuldade apa lagi. Sosa be pulsarnya. Enquanto ninia parte hetang ona kontakto husi presidente EDTLEP, katak iha lorong ida karua hanesangne, sira buka kompanhia selu hodi backup fali sistema ne. No dadang ne eletricidade Timor-Leste estabelece ona venda pulsa elétrica e a nível nacional hamutuk atusat 50 racing hat. Reportagem Melda Fátima, Televisão Timor Post. Janela informação by Emma Hotu. Atu reta informação atual dia kliu kita haluha hane hambutão subscribe, like, halo comentário no fahet tutang ba media sosial Hotu.